Ngiyanibingelela nonke enibukela le video le namhlanje. Ivideo yethu mayelana nani sikhuluma nge-Euclidean geometry, examinable theorem. Sichaza ukuthi mase examinable sisho ukuthi le theorem ungayifica kwi-test. Kunje ngoba kunje ngoba ubona kuthiwa prove wena lokho esizokuchaza la. Bathini lana? Into esoyiprova ke in simpler terms. So prove ukuthi i-angle esuke ila lela from ukusuka la udweba uline uzogcina la injani i2 times le angle elapha ya. Siqala lapho ukushintsha izinto 2 times. Masithi i2 times sisho ukuthi iphindeke kabili mayiqhathanisa nale angle ela. Ichaza ukuthini lonto? Ichaza ukuthi lana masino 20 degrees i-angle esuke la isuke 20 degrees. Take note le angle elama bethi i-double kusho ukuthi iyona enkulu. Inkulu le angle masino 20 degrees la lapha sinani sino half ka 20 degrees no 10 degrees. Bayishintshe futhi bathi la masino 5 degrees la sinobani sino 10 degrees. Yebo ihamba kanjalo lento esizoyiprova le. Asifundeni ke lapha English ithi the angle subtended iqiniso leli elikhona la prove kudala. Then wayiprova lo muntu iyenzeka lento. Nathi sesizoyilandela ke inyathelo zakhe bathi the angle subtended by the arc at the center of the circle. Ufuna understand word by word. I-angle esubtendwe by the arc at the center. Qala yini arc? I-arc kusuke kuyile line le i-arc sibiza ngale line. I-line le u-A uhambe ngalo line lo uze la ku-B. Sibiza nge-arc lento le arc. Sekuyiset engaphelele yabo sekuyipiece inyana wayiset. Then sibiza nge-arc. Bathi angle esubtended by the arc at the center. For this arc ukuze isubtende kufanele kube ne point A point B. Then for i-arc ukusubtenda ukwenza njani? Usubtenda ukuthi ukuncipha uzohlangane kusuka oline abala ku-arc behlangane bethi behlangane la behlangana lapha. Ukusubtenda ikona lokuthi kuyokhandeka i-angle le. Bathi i-angle esubtendwe i-arc kwi-center nayi i-arc yethu isubtende i-arc e-center ikhanda i-angle e-center nayi i-arc le phathi nayi yona le phathi yenza njani ikhanda i-angle e-center. Then bathini ngaleyo angle? I-angle the angle subtended by the arc at the center is double the size of the angle subtended by the same arc at any point of the circumference. Bathini? Bathi angle esubtendwa ile arc la e-center. Take note, kumele kuba ise-center hayi noma yikuphi. Le angle esuke isubtendeke la maku 20 degrees la. Enye futhi angle esubtendwa yiyo le arc yethu le u-AB sibiza as AB. Leyo angle esubtendwa u-AB futhi kuphi kwi-circumference. Leyo angle sizoba njani? Sizoba u-half walesukila. Iyona into eshiwe le theorem. Or the other way around ungayisho kanjalo ukuthi i-angle esuke la i-double ne-angle esuke izosubtendwa i-same arc khona lapha ya. Isho ukuthini? Lela ihlezi inkulu. Shuthi masino 100 la lapha nasino half ka 100. Yebo lana masino 50 lana sino 50 abawu2 la ukubani 100. Isho njalo lo 2 kumele lo ukuthi la into seyiphindeke kabili. Then uzonikezwa lokho bazothi given A, B, C are 3 points on the circumference. A, B, C bangama point amathathu kwi-circumference kuyabonakala bayasho with center O nayi center O required to prove. Lokho kuthini? Lokho kumele uprove lokho required to prove wena mfundi we-diagram. Base bethi uyini okumele uprove? A O B. Kokuqala kumele ukwazi ukufunda i-angle ukuthi ichaza ukuthini lento ebhalwe la AOB. Lo usho ukuthini? Usho ukuthi uchaza i-angle lo. Ngoba la kumaqondana O usho ukuthi i-angle iwu-O kodwa mawunema uthini? AOB uyahamba nawe A uye lapha ku-O uhambe ngoline O. Mawufika ku-O kunani? Nekepisi ibuye kuphi ku-B. Kusho ukuthi i-angle ikhandeke la ku-O. AOB is equal to 2 multiply by ACB. ACB sizoprova lokhu ukuthi le angle la e-center is equal to 2 multiply by
le angle esuke ila. Yebo, kushuthi le ikabili siprove kanjani ke lokho? Kumele wazi ukuthi no construction no max, kushuthi noma kanjani into ozoyenza kuqala yini? Uya construct. Yini ke siconstructayo la? Siconstructani? I-radius. So constructor la, siconstruct la. Kushuthi into ezoyiprove ukuthini? Ukuthi le angle la kumele ibe nkulu, lena ibe ncane. Kodwa kanye ngokuthini? Le la kumele ibe uwafale la. Yilo nto esizoyiprove. So prove kanjani? Step sokuqala sesiyabatshela ukuthi manje sesingena kwini, sesiyabatshela ukuthi construction, uyababo, construction, then uyabatshela ukuthi constructor OC uyahamba uyomconstruct. Constructor ubani? OC. Constructor OC, then construct OC, then mase uyasho ukuthi produced to any letter oyithandayo, 2n. So sinje 2n. Mase sithi produced sisho ukuthi lo line lo sesiconstructile uzoqhubeka futhi uyoproduce le uye le egcineni uqhubeke. Kusho sichaza ukuthini? Mawuthi produced kusho ukuthi uya extenda khona la ugcine khona. Produced to bani? 2n. Noma ngayiphi inamba oyithandayo ilethe oyifakayo ungayifaka la. Then emva lapho ke so uyaqala so uthi manje sengikwi-proof manje. Sengithi proof yami, proof sengiyaprove so batshela ukuthi sengiyaprove manje. Uyabatshela ukuthi ngiyaprove. Mase uthini mase uprove? Into ozoyenza ngiyathanda ukuthi ngenze kanje. Ngitshengise ukuthi yini ezokwenzeka before siqale. Ngeze ukulahleka. Into esizoyenza yini? Uzo-realize ukuthi lo lana so constructe la usukhanda ukuthi kube ne-triangle eku-COA. I-triangle le ukuza la. Le triangle evelayo ngoba ngivalile ile ngapha ngakwa left. Leyo triangle leyo ke sikhona nayiphi nale ngapha engale kwa right. Mofaka lo line. Kusho ukuthini? Sisebenzisa lama triangle ke. Sithole ini? I-angle esukila ne-angle esukila. Sithole i-angle esukila ne-angle esukila. Futhi lawa la sesinawo 2. Mase sithola kanjani? Le esukila. So aqhathaniseke mase sothola ukuthi lena ingakanani kunale. Ingabe iphindeke kabili yini kunale lapha. Yebo leyo nto. Yiyo ke into esizoyenza. Siqaleni ke siyasho ukuthi as uconstructile kwenzakalani. So uyasho ukuthi siprove ngezinto nakhona 3 things only. 3 things only. Usuyabatshela ukuthini? Uzothi constructile la OR uyarealize ukuthini? OR uyini? Uyini is a radius. Then asikaqala la so uyasho ukuthi lokho ngakusho nje just OR ukindicate uyasho ukuthi sekukhandeke radius la so uyasho ukuthi le radius uyayilinka nale triangle ngapha ngapha. Uyasho ukuthi OC is equal to OA. Why? Ngoba ngama radius bonke ama radius ayalingana futhi nale noma ushiye kanje for ukuthi izinto zibe simple mase uthi number 1. So uthi number 1 singakayi number 1 into oyenzayo wenza njani? Lama angle uletha i-angle ela maqondana nale side ozoliprove. Nale angle ozoyiprove sorry. Iba u-X no Y no Z or P or Q uyayiletha khona uzokwazi ukuthi izinto ihambe kahle. Uzothini? So uzothi let, then mawudweba line uzokhandela wena ukuthi ufake u1 ufake u2 noma ufake u2 ngafaka u1 nala ukhande ufake u1 ufake u2. Futhi sino O1 no-O2 no-C1 no-C2 ukuze sikwazi ukunema kahle. So uthi let angle C1 is equal to is equal to X and angle bani C2 is equal to Y. Awalingani phela sinayo short alingani ngakho senza kanje. Futhi lana sinobani suyafaka ukuthi ulethele ukuthi ku-X la ku-Y. I-first step le kumele uyi-understand. Okwesibili soya number 1 soyasho ukuthi angithi sithe sizothola ama-angle lawo wonke kule triangle le
siyithole la sekhona sekumele sithole la lana sizoyithola kanjani futhi kumele sithole ngani ngale method ungayithola ngani nge-exterior angle ukuze uyithole nge-exterior angle lo line angithi u-extendile futhi ukhanda i-exterior angle mawuvala la mawuvala uthi i-triangle evela ayile ngapha kwa left futhi O1 kumele alingane noba O1 kumele alingane nayiphi angle nale angle plus nale angle futhi kuyasiphoqa ukuthi siqale sithole le bese siza la then so uthi sorry for in triangle OCA in triangle OCA uyabatshela ukuthi triangle le bese uthi number 1 uzophuza izinto ezo3 ku triangle ngayodwa so abatshela ukuthi angle C1 ulingana ne-angle A ungagesa ukuthi why reason ikunike only 2 seconds ukuthi why belingana 1 2 okay why belingana is because ba opposite ama side alinganayo then sesizothi angle C1 is equal to angle A reason ithini i-triangle uyenza ngayinye la i-reason ithini angles opposite equal sides yabo mokhumbula la properties isosceles number 2 uthini number 2 uthi sikule triangle angithi le triangle utheni angle C1 is equal to angle A amani ama angles are opposite equal side number 2 usuzothini so wenza ini sorry for le part uthi singayimention so yasho ukuthi OC is equal to OA yabo reason yakhona why belingana ama radius uzothola izinto ezo3 ama radius ukuze ufike la kahle kahle le point bekumele siqale ngalo le size ngala kusena inkinga yakhe number 3 so uzothini so ufuna ngishuthi la so nobani so no x ngoba uthe ayalingana then sekumele uthole O1 so yasho ukuthi angle O1 is equal to angle C1 ithini lo theorem yakhona ithini ithi akusi theorem kodwa nje just the concept ithi exterior angle of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angle kusho le angle la ngaphandle O1 ulingana nalama angle abhekene nawo angaphakathi kwe triangle mawahlanganisa lama angle x plus x equal to O1 angle O1 is equal to angle C1 plus angle A reason yini exterior angle of a triangle so we are substitute akhe angle O1 is equal to angle C1 ubani u-x plus angle A u-x bayalingana ngithi shothi is equal to 2x yabo is equal to u2x then masula so uyakuphi shothi O1 so amazi ubani u2x la yabo 2x emva kwala so uyakuphi usuya kwe triangle yesibili usuya ku triangle yesibili so uthi in triangle yiphi esibili triangle angilisiyazi OBC nakhona wenza into efanayo shothi mwazi lokwenzeka la angalesi uyakwazi so uyashoke so uthi number 1 sesiqala kahle ngaleli point leli ukuze sikwazi siqhubeke ngaleli sesithi imap alandelayo sikule triangle kwa right manje ama side alangenayo imaphi as uconstructor ukhandeke iside le radius uyasho ukuthi leli lingana naleli OC is equal to OB reason radi ama radius awu2 radi then number 2 yini enye oyibonayo angithi so ubheka ukuthini sifuna ukuzothola le angle O2 nakhona sesinawo lawo so prove leyo ukuthi iwafu wale noma lena idouble yale enhle futhi sishoda ngale manje angle ukuze sithole yonke iphelele so thiniki
ukuze sifike la nakhona senza ngani exterior angle. Kusho kumele siqale sithole le la. So shubatshele ukuthi u-angle bani C2 ulingana no-angle B ngobani babhekene namasayidi alinganayo. Shuthi u-angle B is equal to angle C2. Uyabona? Bobabili balingana nobani? No-y. I-reason yakhona ithini? Nangu-y balingana naye. I-reason yakhona angles opposite equal side. Then sesicinga eyesingakhi? Eyesithathu. Iyafana yabona la senze ngakho. Sesicinga eyesithathu. Shuthi u-C2 u-B ulingana no-angle C2. U-C2 ulingana nobani? No-angle B. Shuthi nala sinobani? Sinobani wethu? Sino-y nakhona. Y since belingana. Sizothola yiphi? U-angle O2 kokugcina. So yasho ukuthi angle O2 uvala la ulingana nobani? Angle C2 plus angle B, exterior angle of a triangle. Now line u-extendile now. So yasho ukuthi angle O2 is equal to angle C2 plus angle B. Reason exterior angle of a triangle. So provile ukuthi sowenzela ngithi then suyabatshela ukuthi angle O2 is equal to bani. Ufaka i-value yakhona. I-value like shuthi ulingana nobani? Angle O2 is equal to bani? Sorry. U-C2 suyamsubstitute ubani? U-y, u-B ubani? U-y bayalingana ngithi. Then is equal to 2y. So yama-ke emva la suyaphi? Suyaqhathanisa ama-angle wakho-ke. Emva la sowuqedile soqhathanisa ama-angle. Yiphi angle oqhathanisa nenye? U-AOB. So uyambheka u-AOB. So uthi AOB. Uyambheka ukuthi sorry angle AOB. Uyambheka ukuthi ulingana nobani? Separately. Yabo? Uyambheka u-AOB. So last here u-2y angithi. Shuthi sofaka u-2y. So yaku u-angle AOB. AOB. Uzombona ngithi u-AOB ukuthi ulingana nobani? Nale angle yonke. Kushuthi lento ngifuna ihlangane. Kushuthi kumele sihlanganise ngobani? Ngo-plus. Kushuthi kumele kube u-2x plus 2y is equal to 2x plus 2y. AOB. Ekephi silama ku-O. Kushuthi angle ikhandeke la. Since le line mayiqhubeka ineyimeka iya ku-B, u-B uya phansi. Kushuthi 2x plus 2y. Ubuye futhi siyoqhathanisa yiphi? U-ACB. ACB siyombheka ukuthi ulana nobani? So uthi A bani? A angle CB is equal to bani? No-x, no-y. Shuthi ukuze kuhlanganise kuphelele i-angle kumele uthi u-x plus y. So uzobheka-ke kuthiweni ngo-AOB. So AOB ulingana no-2 times A angle CB. Nayo angle CB angithi A angle CB. So angle CB kahle kahle uwafa le angle. Nangu A angle CB. Mawubheka-ke bheka la kunani la kunani lo 2 yabo ukuthi la kunobani? Kuno-2 ku-ACB, u-A angle CB. Bheka-ke u-A angle OB ubani? Keep i-common factor la. Awukwazi ukuthi ungayikhiphi common factor usolve i-math. Awukwazi ukuthi ungayikhiphi ushiye kanje. Uyayikhipha-ke. U-2 uyavela la, uyavela la. U-common inamba evela kaningi. Futhi uyambeka ngaphandle. Uthi ihlala ngaphandle 2 uvela kaningi. Kusala bani la? Masukhipha u-2. Kusala u-x. U-plus akathinteki. Sikhipha u-2 asikhiphanga u-plus. Futhi uyabuya u-plus. Kusele bani manje? Sikhipha u-2. Kusele bani? U-y. Yabo? A angle OB. Emva kwala wenza njani? Uyabhala. Ngokuvela lapho kubhala, so uyaqeda. So uthini-ke? So uthi phela nangu manje lo 2. Kuthiwa ngiprove ukuthi kuno-2 eduze kwale angle. Eduze kwala AOB kuno-2 ngaphandle. So ngibekile u-2 ngaphandle. Nangu. Futhi sekumele ngene bani esikhaleni salento engapha. Kumele ngene u-ACB. Siyombheka u-ACB ukuthi akalingani nalento. Nangu uyalingana futhi hawu sekuyalingana.
Shuthe ku-2 esikhaleni sakhe azofaka bani? A, C, B, then usuqedile. La kusho ukuthi umultiply ungadideki la, umultiply 2 multiply by